Ia whatalwat fo I le tatou paanga le tatou proklama. O le tatou au tu spaia. Ia whakatei le atua mo fu isa wanoa tatou te toi whasanga I lunga re atu sai fo I o le upo le atua. Mo malawa whakatei atu fo I te talo. Whakatei fo I tāpuai. Whakatei fo I mana tu natu I le atua. Sa iri malo I le atua I le langi o tatou ia nei. Wana ana whai e tele fia sa iri le atua tele ki maila ula au ne proklama. Ka moe fo I na ia au ngā fo ne proklama mo misa tatou au tu spaia a whai era tu spaia manai o pia wan tasanga tu telo teni. O le tatou au tu spaia pia manai alo ki tiro tu spaia. Ia se fo I o fo I tea. Ia tau loto tu fo ia mo ia a kere a me FCC a ia ngat. Ai tau fai fo ia ue tau loto ona nei o tona wa ia. Ai ese kai mi wale a ia se mea you have nothing or but at least you have the Bible in you or tau fo now le. I'm now fo ia tau loto nei fo ia upo pe tasi vai aso ia mana ia fo. Mai upo la fai salamu o te uro o fio mai loto. In a nei o wang sala ia te oi, when you treasure the word of God inside of you. O tatou taupula nei as o le Faamalologa. Ia le Faamalologa o le Tagata Atoa, healing of the total man. Rona winga le ngata o le tino, ia au tonu fo I o le mawhau. O le isi le vaenga o le tana le lei, o le Faamalologa, pe fo nei whaitau iau te tau lava o le tero o tau lo whafonga mai ma silsila mai. O te ngata keusiano na reis mai te roe ele ai Samoa pera titi ana I Samoa ele iaru le o le lotu. A le sire me o te fia ia tamas o te roe masangi ango o karonga ia tamas whaftai le atua ma o ke mika lava e tato o no Samoa ia o sa tumu whamune ina. O man ko fo ye ngwe fa fo le kele o me po le ima besi ai o Samoa. Ia pia kala rispa langi nga fa ia ongo o yo Perry Smith a mo ya Samoa a mo fo kikile fo kipu ia ko e mo fo ia a saval vale Samoa salva le mo wa e Samoa le saval skemi e pule a Samoa ia. Ia o tunu ia fa ia saval skemi. Ia pe kimu pe a fa e arua Samoa whainga ruenga I Amerika po New Zealand po Australia po whealawa. A wa ale aru whainga ruenga le ai wa fo le silafanga ma le whafonga ngal tatu no Samoa. Wa upu moni na. To te leo tau silafia I evangalia Perry Smith. Sawai people na ia mei. Ia ngako keno, whamela ngā onga ngā whai New Zealand lisas. Whealua ia tero langi o Tagata I to tero langi a sawali e sawa wisa. Nanga le sawari le waki. A fe me Perry Smith o Samoa a sawari kukua di mai kua. Ia sawat vali, ia lakure I o I koe foi maisa. Saurea moe, ia moe ele pole, ia moe Samoa mai a Perry Smith. A moe Samoa ku liman wauru. Ia a kikire foi kimu e koe moe. Tau sanga afe iu slau I walua I watolun fai eile conference na Samoa I New Zealand. I le hola le karesia sa mani pulipule ma le aingo fo le atua I New Zealand. Ai nano whalongo ai le onga le evangelia o Perry Smith. Ia, o ele ngalo I tia a sa o sa. So e lava le tatua tunu ai o tatou ia I whawua sa o le lei lava le evangelia por whaia onga fo ai. E whapena fo I la so I fuanga ne o tatou mta upula o le Faamalologa. Ma o le Faamalologa mo mua o te whapreatu ia te o le sine vaenga o le tala le lei. Ai o lau whaitau atua, ai whaitau le tusio o Mareko. O le tere mo le mau tusio o Mareko, o le au onga, o le au soo ina ia tau le taua ma tu ina atu ia te ila tau le mana. Mantua fo ina tatu tala noa I le authority and empowerment. Rona winga o le pero foi atu foi le exosia ia maldunamis exosia winga watu ia te oile pule
pe o le pule leo batu leo ai kui la walam ka ofi le traffic ia ele mfai le pule nganga tau fiel ka vale pe sa ka vale sori ai oe le ai se van na o ia te oe le power the dunamis power ia e fa penga foi tatou pe o ia la weta lai so ole ele ese la le mta upule wa le sile vai ngal tala ingo tala le la foi to tua le mareko se Faamalologa ai foi tau mareko foi tau fo ile tu sile o mataio ia ole te la taimi ole Faamalologa la foi tau tua tu su mareko se Faamalologa ia foi foi ne foi tau mareko mo ma ni fo ai now ai la foi tau tua foi ko suma limo mareko le e Faamalologa Feta le atu fo ia ia te ila tō o atuia o tō lolongi uma i nā tala ia tuai le tala le lei tangata uma lava. O le whaatua tua mpatsoina e whaolaina ia, a o le whaatua tua e whaasalaina o ia. E mua lava o le tala inga o le tala le lei. Ia whaolaina le Samoa, pēno whai atu. Tu ia isi atunu, le au te wha Samoa tu ia te o le Samoa. Ia o le whingalo nā le atu e mua i mea uma ia whaolaina le tangata. Ioi, o le whaatuatua ma papsoina e whaolaina i. Ta ofi le mea mamla. O a fo i mawhauwhau o tangata o atala i ngā au lotu a ia e whaalongo o whetalainga Iesu o le whaatuatua ma papatisoina e whaolaina. Lona winga a ele usista i whatunga la Iesu. Lona winga le algo i leo lai whaamau, moni ama whaamau. Langan wheta lai Iesu ma te una lusum na lwanu. I outou oe tā lai le tala lei. Outou wa o fo i ate i lātou. I lātou whaia mea ua o whaia tua i ate o tō. Leisi nā le polo inga Iesu. O lana toi polo inga fo i lea. O le polo inga ina ia tala i atu le tala le lei. O le whaatua tua ma papa soina. E whaolaina ia lea. Ia nātou te lor whaatuatua o le mea whai le tangata matua. A whaalongo le tangata matua le whionga le atua ia o na whaatuatua lea. O le an whaatuatua wha mai e pere sutase a le whaatuatua o le whaalangolango lea i mea o whaamoemoe i hai o le mautinoa lea o mea lea o vaia. A e whaitau la le pelu na sumatasi tusi atoa lava na e tau o le Hall of Faith. Ia o Amerika e le Hall of Fame o Puspa ia e le Hall of Faith e ma fai fo i le whaapopo ia i lonua o ele tangata lotu o le tusi le lisi o ngak whakukua e o fo i teimi o le kalesia. This one book, the Book of Acts, is a continuous open book o le alava e tusi le tala o le kalesia na fo i tsila fia e tele va venga na whaia i le atua le kalesia na te iai po o New Zealand, po Australia, po Samoa, po Hawaii, po Whialava, po Amerika. O lai ai whaolaina tangata e tusa o le tala inga o le tala lei. Samoa ai maise le au whaingaru na tofia le atua aua te whaabaibai, whaamalosi e tā lai le tala lei. Aua e le lei moe anga sala e whaolaina ai tangata anga sala e le lei moe mamai aua e whaamaloloina. Mai isaia e lima se fulma le tau. Lima suma le tolu wai ea e tali tonu i la mātou upu e tau longo atu. E to tele atangata e le tali tonu ai tā lai pea. Tā lai pea. Masani anu whai nis whai whia au po nis whia tā lai. A whai nā fio mai e su lo langi nei e le tali tonu uma tangata i a teia. Ia o ai la au la whai whia au la whamanatu ai e whaalongo mai uma tangata e ta. Usoe tu whawhine o auna le atua. O le tala le lei e tā lai ia. Pe whaalongo mai pe le ai e tā lai lama. Tā lai teim wha mai paulo. I le lua Timoteo ta upu e wha. Wha upu e lua wha mai paulo a Timoteo. Timoteo tā lai le whionga. Preach the word. Na whaifo le lalva mai tā lai teim e taunga le muai. Easy time and hard time, preach the word. O tanto iei teimi whaingatā. Sa moaero o tunu pele a meise lau whaingarunga tofi le atua. Wara whaiti au e wangalia misionale pele ai fo iso tofi. O polo ina i tātou
e tā lai le tala lei, o le tala ia Iesu, e leo se tala i se kalesia, e leo se tala i se whaiwhiau, e leo se tala i se isi profeta, ua na o le tala ia Iesu, tā lai le tala lei, whai pora Timoteo, tā lai le upua le atua, au le tala ia oe, au foi tala ia me leanga, tā lai me le lei, o Iesu o le tala lei leo, mai leo paulo te whamanatu ia te oe, wa ona utela ngona, wa whainga tā fo ini asa. Ai whai mai a paulo a Timoteo, lua Timoteo mta upue wha mua rifua ngai lano, mai paulo tā lai le tala lei. Wa o mai aso, e wheu ai taringa o tangata, e le fia wha alongo le tala lei. Ai fia wha alongo i tala fo iyo tala o le wawau. E le fia wha alongo i le la waino le upua le atua. E fia i wha alongo i mea fo ia mana na o ia. We are called not to preach what the people want us to preach, but we are called to preach what they need to hear. And that is our commandment. Wa whātou rina i tātou e le atua, e tā lai le tala lei, e le lei mo tangata. Whai mai paura i tusi a lea luti mo te aunta upue wha. E o mai ona po e wha poto ai tangata ma mai a o onga fo ia. Whai a o e launga mai mea fia iai. O tupu fo i teimi nei. O tā ua iai ua wha fia tangata, wha toe tangata, ua whai e tātou me e mali ai tangata, sa moai roa tunu, ai mai se uso ke usha. O ta mama tina whaipi au, ma evangalia, misanale, aua ne isuia le tala inga le tala lei. E leo seisi fo i tala lei. Mai paulo le kaltia na mo mofa upe ono rifuanga i lalo. Mai ana whai o te whawhia i tangata, wale whai au ma au na ke wiso. Mai paulo pe sause a ngelu mai le langi, po seisi fo i o mātou e tala iat seisi tala lei ia ana tema. E le aise tala lei, e ese mai fe mai paulo o le tala lei wa nofu atangata ia ma fai e fia ese ai tala lei. A le tala le lei a Iesu, o le tala le lei e whaaola i na ai le tangata. Mai a matei o mofa plusu matasi, ia Iosefa e te whaai ngofo i o Iesu, a wai whaaola e ialo le noo a iala atou ang sala. Toa sila le marekta na isfuma leono, ua suma lima ua whetala i atu fo'i o ia te i lātou. O atuia o tau le roni uma. I nā tala i atu iai le tala le lei i tangata uma. O le whātua ma papsoina e whaolaina o ia. O le whātua e whaasalaina o ia. A wauna le atua. E tā lai le tala lei whātua tangata papatiso. A le papatiso a tangata. Ia ua e whatamala. Ia ua ia taria lo tangata whaolotanga papatiso loa. E fo iskaimi ka ke whaakatkali ia. O iskaimi au a koe le aso wa le fio papatiso tangata ua ele ngafo ki Apolo. E vai mai loti Apolo ua taria le tangata Iesu ia ngalue foti Apolo. Me foi la wa ina foi ia ia ile kaimi ngai e talia lo tangata Iesu ia papatiso loa po le auri po taiao papatiso loa langa le malo lo ti Apolo so ia mana tua awone ave le ola lo kalesia por kele o me fai ma me ngalo ai le papatiso ina o le tangata ua fia papatiso ia pero foi atu tele foi tangata ia tadia Iesu ale manga o papakis ia kakalanga ke whaalonga samai e reo i rola i whaama o isea a wafo i leo ato alo whaolata pero no whai atu e leo papsonga e whaola inai oe al papsonga o lauta utinonga whaariari laulangi e iaire me wa tupu i lau loto o le me wa tupu i lau loto wa e whaalonga le upo le atua ua ngalue le upo le atua mua le peterum ta upe toru fa upe lua sumatasi fa pe upa peteru o le fatusa fo ilea mea o le papasonga e le o le fate e seino le retino a o le tali a le loto fua tia ifo le lei i le atua i le ua fatu ino na winga a papatiso o ile fatofu i le vai o lauta utinonga i le rolangi e tilo mai ate o le whailonga ua e i oe matalitonu e fa mai paulu i le kalatia i le
i le Roma se fulu fa upeiva mas fulu. A fai e te tautino i lo mutu i le alii o Yesu, ma tali tonu i lo loto, ua toe whaatuina mai o ia le atua na ia woti, ua whaolainga oi. Wai oi pupu, maa ngai ia. E ma whai anga whaolainga oi le asa nei. A wai le whapese longa ke wha ai mai a kia ua no. Fe mai pauru, again I say, Roma se fulu fa upeiva mas fulu. A fai e te tautino i lo mutu i le alii o Yesu, mai e tari tonu lo loto to e whaatuina mai o ia e le atua na ia wot e whaorai nai. Ia ke le akai me e taitai o e whaifi au le mai o le talo tangata sinner's prayer, but it's okay. Ai whalonga le tala paura e pu a whai e tari tonu, a whai e tau tino lo mutu i le alii o Yesu, tari tonu lo loto o to e whaatuina mai o ia e le atua na ia woti e whaorai nai oa. Focus fulu fe mai a wa o le loto e tantonu ai e o mai ai le ola a o le mutu e tautino ai e o mai a o le loto e tantonu e o mai la mia tonu a o le mutu e tautino ai e o mai ai le ola si a e tadia lo Yesu i lo loto faolaina o e a lot tauta a lota ala ia le vinga na tautino so o le aso lan nei pela ngo vea o le mea mua ngai fai oe ai le fai le tatu ta talo le Faamalologa o lo mai le tino po le mapau e mua te tau na e taria Yesu pe a fai e te le taria ina Yesu. I say that greatest miracle ever happened on the earth is salvation. It's a spiritual salvation or saving of your soul. O le vavenga mua na pito te le. E le lei Faamalologa le tino, but that is secondary. Awa fo yo lo tino a malolo e ua na oti le tino. A whaoraina luanga o i la ki alu ai de ola whaamau. Mo to e whaia. E taua le Faamalologa lo tino pero tatum tau puna sone. Ai o le Faamalologa e sirio na taua po le mea sirio na taua o le whaoraina o luanga. The greatest miracle on this earth is not the physical healing of your body, but it's the salvation of your soul. Wa ole mele na fio mai Yesu sau faola oe sau fo Yesu e fa umatia ngā ruenga te apolo. Mo mole Ioane apostolum ta upe tolu fa upe valu. Fa mai ole mele na wina mai le atuolo nalo na te fa umatia ngā ruenga te apolo. Alright? So ai taua la ya te taua fo ile atua. Mua faola ina oe peno fa yatu. E leo se me leanga Faamalologa lo tino. Ai o le tino na ma le tino ne e te mi o ti ai ia ta otore palpal. Ia a le ngā whaolaina ia na e te loa e alu langi e Yesu. So o le tatum ta upula Faamalologa no nena no fai tau atua kong sai mai ua maruru fo ia ka pongiau kau le levo feviau. Marekos furon pa usuma lima le tau tala i le fatua tua papsoina tagata melo na rua la le fatuai e muri atu fo nei failonga ye fatua tua e le nga foi fia so se tagata e fatua tua. It doesn't matter whether you have a title or not, but as long as you have faith in God and Jesus Christ, so this is for you. Le mo oi o le fatua tua primero pule se fuluma le ono suma fitu e muri atu fo nei failonga ye fatua tua me mo la vala ka kotelinga e tu tudi e la tou te moni i lo ingoa. God has given us the power to cast out demons. Me mo la vala ia ile ingoa Yesu ele lo ingoa ele le ingoa lot ia masani ai wharongonga te Evanghelia e whaamamalama mai mel na o le ingoa Yesu e malolo ai langa o lena polo ai Yesu e whaamalolo i le suafo Yesu a le me mua lava la o le te moni o na nei e lua mea e mafuai o na mai tangata. Generally there are two things that I know mua o se angasala i lo langa e leo mai uma. But that's one of the reasons. E ke whaalongo fo ia Yesu,
pe o le supa le nga mai su ma se mai tu la ia lu fa manga loina o sala. It seems like ele o tagata uma le foi lau te fai atu ele o mai uma ona ole ke mongi ai ko nge toi le o le tagata la ia ina uanga sala le tagata ua mai fo i maletino ele o ni au mai ele o ni mai o tau ainga pe fe mai nisi o le mai tu fa sol ele o ni mai le atua o mai ti apolo so ave ese la luma fo se teimi o luma tanto talo mo Faamalologa ia e loa ele o sauma wa e kai mo fa se o le mai a ngeu ke masangi ai. Once you speak that word, it's going to be for you forever. You know why? Medically, they find out speech is a very very center of your immune system or your nerve system. Death and life is in the power of the tongue. E te tautala mai lo e te mai longa winga ke ma. Ai tautala fo I kere mawhaia, e kere mawhaia lava e sao oi. Ioe, a e whai mai fo I e whai ngaka, ia sao oi. Ai sa, langa o le me te tautala ai, me fo I la lea lai, o na wha whai mai Solomonga o le oti, ma le ola, o lo I le pule lau lo whaiva. Because o se teime tautala ai, every time that you speak, every nerve, everything in your body is yes to what you say. Because like I said, speech is in the very center of your nerve system. Na whaia fo'i lai le atua ona, o le proklama le atua o lau tautala fo'i a veitala le so, o te wape atu I atua. A se keimi fo'i ta talo mo lo Faamalologa. A wats to tautala ua e ma, e leo sau ma, o le ma I ki apo. A ua fo'i tautala, pese o le ma I ale o mako ainga. E tautala lo oe se me wape o le mai whasolo tau ainga, ia mangkuala oe, ia nga ma I ale o ko ainga. A mela leo te wape atu ai, e ta pena mo. Reisi la lea mea runga rue mo ai mai, o ki apo, o ke mongi. Ioe, a e whai mei renki e mongi, ua sela oe. Io mata watu ia there are demons. Ai baba ai ile mantua na turi mai e tusa e tasi o vai tolu angelu na turi mai satani laula e le foi la fe wa ila ke mong ni sa ke mong nga o si angelu lo ta off le tu a o si ke mong la fe wa is real. They looking for a place to e o ngo foi ya man ko foi ke mong ile man ko la wa foi le na turi fa ya nga ale mo sa ka fe u pa e o kuri Yesu. O le mea ngare su e ke mongi, e le ai se mea ngofai. Le hoi la, me whanga a Faamalologa ka mai, ia mo ki ngō, waka dia o Yesu, study the word of God, a wā koe lako ke mongi o kumu o ia Yesu, tumu tuspaia, ia ngāru le, mantua fo I Faamalologa, alu a mais ke mongi o mai loko e mauru e ko. E whapenga fo I la tangata mai, po sangata fo I le mo se mai dili. A Faamalologa lo inga pe ia koe sau fo, lo inga la o mea whanga tu. So what I'm saying is this, mo lo Faamalologa, mua ia e loa, ia e loa o oil tangata ma ia e mafau I lo mai lea nei. I don't know te loa, e tatou te tatalo I le unga ta proklama o le alava lo mai, wa iei fo I mai, there are you people over there that the doctor said I'm finished. I don't know what it is. We don't know. Yeah. So I have faith in God that you can be healed. Today is your day. Today is your day. A umalona fai tātou ta talo. A wats toi tautala I lo mai, tautala I lau Faamalologa. A ve lau whaafitai le atua. Tali tonu ia Yesu, e iai le mana o le atua, e Faamalologa ngai tātou. Toi whai atu. E lua mafu anga tele mafu ina mai tātou. Mua, e iai se anga sala I lo langa, e leo Faamalologa. Ia mua ia e te tau ona Faamalologa pero whai atu. Toi whai atu la e le whapea o mai umai mafua ono le anga sala. No.
le au fa yatu o le sina mafu anga mai istangata ona o se anga sala ai mai se anga sala fai pea wa I lo le anga sala ai te nofo ai pea mean living in sin. It's different from being sin. It's e le anga sala ke fai ngai ia ua uma fa mangano ai le anga sala e ke fai pea. For instance, when you are living together without getting married, so that is living in sin. I fa pe ke ngoi ai umalo ngoi so ma fo la ngai oi ai ke mi ngai ko fa pe ati cho ma fo fau po le alu ma po se suka to ma walunga ia po tuturi o talinga po mata po lo ma fau po se maiulu po se mai talinga po le alaval tuinga ma ai mai se po se anga sala le Faamalologa se me le I believe there are things you have never been forgiven e ke le Faamalologa Tagata le sine me ua ma ia nisi ma to tele ua ma fatia ma yo ai ona o anga sala po ni me ke le Faamalologa po se mea na whaia lo te mai a te oe, po lo tina, po mea fo ina ele fia iai, po so uso le a lava se mea na whaia se isi a te oe te rei Faamalologa. Tasi tau sanga lua tau sanga tolu, se fulu tau sanga lua se fulu tau sanga. I believe there are still people today who are suffering from unforgiven sin from years to years and years. A tonu te leo manatu iai. Auto nata watu ya te oe. O le tele o mai wa mai ai tātou to tele o tātou tino mo tātou. There is a conflict between your brain, your body, and your spirit. Mana tualau. O mai nai ele mawhai lo mawhau whau. E fo I mai o le Mita Valley. Right. Lau atua nisi mai sa au nofo lawa matusi lalo mai si stusi. Obesity, roinga lo puka, wala po au kere. Pray to God, that's a pray. Or your nose, mai taun mai o mama, peso mai la mama, leukemia, your knee problems, not mai your kidney disease, kidney stones, incurable disease, or mai le mfainga, this is mai le high cholesterol. Homosexuality, homosexuality just like any other sin. We pray for them. Only God can deal with that. They need our love and they need our care. And Parkinson, pneumonia, pneumonia, urinary tract, infection, hepatitis C, dizziness, suicidal. So said mai lava, po le lava lo ma jama na o ya te ma fo nei te min nei. Ai le fail datu da talo. Because we are fighting a spiritual war. Let me tell you something. The true war or the true battle that we are fighting now is not a battle against one nation to another nation. It's not a battle between people from one another to one another. That is not the true battle. The true battle that we fight right now is the battle between God and Satan. O le taua lo tatu taua I nei tau spiritual war, o le taua I le vao le atua ma Satan. O lo tau pea nei maso umalava fa mai paulo, o lo fe te nai le tino ma le anganga, o lo te satani le atua, o lo te fo'i le atua satani. A o le mea lena whaari mai ai le alo le atua. Momori Ioane Apostolum tau petolu fa pevalu o le mea lena whaari mai le alo le atua na te whaumatia ngā ruenga Satan. Sa moai. O mai mea Satan. Au te mna o ia te oi le asoro nei. Sa o te talo I le atua sosan mai. Sa o saufo I le nei tai au le ma programa mo uloa e le o hau e Faamalologa. Ai mana o mia se mea e fe soota iai. O te mana tua ina o sauta I tai au ia Iesu na te inoa. E fia malolo ielan au ne fia malolo. Mai Iesu
o te aluatu a mai te au, you don't have to come to my home. Just to speak the word. And I believe. Mai Yesu, I've never seen a faith. O te le iloa se whatuatua ia Israelu e pei o lo whatuatua. Whamai na fo I le tai au. I lona ainga malona mautinoa ua maro o lona nango. Whamai na ua fo I atu o ie lona ainga mana. Na fe siri lana au auna. O le ale teimina e maro loa. Na te iloa le tala na tau mai le au auna na iloa te au. O le teimia na whetalai atua Yesua maro lo. O le teimi poina. The same thing right now between you and me and Thomas over here. I know and we know we don't see you. And I cannot touch you. But I believe that we are serving an omnipresent God. He's in Samoa, New Zealand, Australia, all over the world. But e au ngā ia te o tau le Ioannes Furono whau pe fitu, e au ngā ia te o tau pe a whai o te alwes. A wā a whai o te lea wese le mani o mai usasai. Ai a whai o te alu te au ida mai o ia te o tau le nganga pa ia lea. A mani o mai o ia na te whaai loa lo langi lea sao. La mia tonu ma whamsidonga. A mani o mai o ia na te soswani a te o tau. Tai o tau. Faamalologa I aftalai Yesu le faamalologa I te mini o le nganga pa ia. Now, as I said one time, the Holy Spirit is God Himself. Jesus is in the Holy Spirit, God the Father is in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is our God right now. The work of the Holy Spirit or the job of the Holy Spirit is to point sinner to Jesus Christ. 2,000 years. O le ngā luenga na le ngā pa ia. Na te whaasino tangata ngā sala pe o oe mau, le luafe tau sangata luai I le mena tupu, lumana I nei Sauni on whamantunga. Holy Communion is a day of celebration. We celebrating, we will be celebrating the last Holy Communion of the year 2019. We celebrating, there's something that we celebrate. When it comes to your birthday, you celebrate. When it comes to your marriage anniversary, you celebrate. But I tell you, Holy Communion is a celebration of what God had done 2,000 years ago for me as a sinner, for Thomas, and for every Samoa. So is Samoa. O le Sauni o le whamantunga, o le Sauni, o le ainga, o le whamanatuina, o le fiatia, e te vaaia I tua I le ruafe tau sanga, I le mena whaia le atua. So the day of Holy Communion is a day of celebration, what God has done. It's a day that people can come together in community, in your community and our community. Within the church, we become as a union. But the best of all, the day that Jesus, you and Jesus are in together. So to Apatula Samoa. Sick is real and death is real. But I will say this, the healing Jesus is real. Pe mai Yesu te ia te utu la langaro tau tala I le ngangai. Pe mai Yesu whaalinga o te tū pui ma tu ia te ro tau tala I le ngangai. O le ngangai le o tātou iai, we are living in dispensation of the Holy Spirit. You don't see Jesus, but I want you to know that the Holy Spirit is alive and well. Fe mai pe telu ya aniam sa whaiwa I le ngā ruenga I lima te le o lua pe pelo I sangat. O lua pe pelo le ngā pai. Meaning, Holy Spirit is listening. Holy Spirit is seeing. He is looking to you right now, watching you. O loo ya te oe le ngā pai. Sa moai, sa miuni mo lo Faamalologa. Ai mua ia I loa. Ele o au e Faamalologa. O Yesu ke viso na ia whetalai. Tau te oe tā lai talalulei. E whae o tō rima I lungo e mai. E maloloi lo ingoa. O le suafo I ke viso e maloloi. Mau te whape atu mo oe lea. Pe no fo atu te leo tā te leo mafuta. O te lei loa atu fo oe pofe. Paulu mea o te vai atu whale nganga I ate oe. Mo te whatua tua I lea tua. E ala Yesu ke viso.
ilona suafa e maloloa iloa. But you got to know, e ta tauna iloa, you have to admit that you are sick. E alan e alu falmai wa iloa te mai. I want you to feel that way. A whaiu e whalamolongo mai le fionga le atua, po le alava le aso, le ale teimi le aso e whalamwai. E le sui ai le whamalolonga le atua, e ala le swafa Isu Kirisu. Wa ua le auna le atua, as Jesus spoke to his disciple, so I am one of them. Any man and woman of God are the disciple of Jesus Christ. They believe and have faith in what Jesus done. That's why we do it, in the name of Jesus. Yeah. I will for ini avea ni mea fale tonu po ni o e manatu o mea pepelo. No, e pepelo al Tagata ia Faamalologa is real. Man can be thinking the healing for money or for anything, but let me tell you, there's always a truth. You know the reason why we have fake money? Because there's a real money. Everywhere you have a fake thing, there is a real thing. So, if I pena for tala like, or if I Faamalologa, or le mea moni, or le mea tu spaia, e te whaitau ian. E tele o Faamalologa, fa mele o Yesu, I whaupuna e se furu ma le fitu, o le mātaia sum, o le mareka suma le ono. E muri atu fo nei whailonga ie whaatuatua. Whailonga la ie whaatuatua mua, e mua ale kuri o ke mong. Amen. E tuturi e la tau te moni I lo ingoa. Kele ke mong I Samoa. Kele fo ingei. O lo whia I solo ke mong. Ese ngā mea tele tagata o lai tonu te moni. A tonu tele o vai aku ai. O le tele o whale kongo kanaka. Ke mongi pepelo, ke mongi ika, ke mongi anything. It's about demon. The spirit of unclean spirit. O nganga le mamaro tautala te moni. Hallelujah. E tautala I la tau inga ngana fau. Ia la ngā tautala I ngana fau. No inga kaukala I le ngampaia. E te tangofi la tau I ngata. A whai fo I la tau te inu se me o ai. La tau te lea whaina I lava. Ia. E le whai mai la Yesu ko ki o ingu mea on. E le whai mai fo I ko ki o whakangofi. No. Don't do that. O le winga o le te talainga Yesu. Ngai whaingu o ko ingisi mea ongal kana lei. Ia le a whaina o to. Mantua fo I tala ia Paulo. Ina o malangatu alua ngai o Roma. Na ue le ngata a vavai mai tangata. Mai o le ngata e oti ali tangata. Ai na via I ese Paulo. Le ngata le a whaina. So e vape nā la. O e le wha mai Yesu ko ki o ingu. Ia mea onga. Pe ko whakangofi ngaka wai e voi tangata. O whakangofi e le wha mai. O le tala Yesu. Ina nei whaatonga fitia o tō tangata. E le a whaina o tō. Mai e whatangofi la tō ngata. A whai fōi e la tō te inu I se me o tia I la tō te le a whaina I lava. E whae atu fōi o la tō rima I rungo e mamai ma Faamalologa. Whae o rima is just a point of contact that you believe in God. So se teimi la whaalolo aku o rima, it's just a point of contact. You know and I know it is just a way that Jesus said, but the healing flowing is coming from God. O le Faamalologa pe a whai e te talatonu. E ta tau ona e talatonu. Mua ia e talatonu. Rona winga o le talatonu o lo usustai I le upu le atua. Ina ua I le Ioane mta upu eiva o lo atu Yesu se tasi o ta mai titi no mai na ta waso mai lava o le titi. Le sili tangata na te loa e whitau ia I le evangelia Ioane ma ta upu eiva mai na tango Yesu a whianu le ele tu I ona mata ai alu mai alu e fulu le se loa no winga tai lengas na alu ma le ustai ai au talatonu na alu ai ua Faamalolo o na le ustai na te lo talo na luatu po tasi le pela fa yatu e Yesu ai e fina ngalo I ai o te malolo fa mai Yesu o te loto I ai e le ngata fa mai Yesu te loto I ai tu te lo nga apaku Yesu pa I le pela o tu la fono le pela e saunga e pa I ai na fu te lo Samoa sa iai fa le pela Samoa e kuma mau ele o I ai tangata o tu la fono le pela e sa se si o kango se le pela
o nga o le mai e so ra tau te lo fa mai na muti vale le fina ngalo Yesu i le pela ina u fai mai le pela le li e a e fina ngalo i ai o te malolo mai na tango atu a patu le alo le tu Samuel e fa pena po le ale mai e fai ngata pe fa sai tanga tau nata watu ya e ma fai o na apatu le alo le tu i tu atu lo lima po tu atu foi o le lau fa longo mai ma fai o na pa atu Yesu ya tu. In fact, right now, if you believe right now, I don't have to wait until the end. Tele proclamo Sauni nga pe uma la uma fai vala au proclamo uma ano. But I tell you, you can be healed where worship is going on. You can be healed as you believe. Po se pese, po se worships, po se tau tinonga e ma fai ona e tau, e ma fai ona e malolo i le keime ka konga. Pero po ya. E afe, ma afe tangata e malolo i e evangelia ai le o mailo. Just to believe. Now le e tau, le asola nei, pero po ya tu. Fai tau lo tu spay. Fai tau tu sio mareko, maile mareko mua mareko angai lima, fai tau fo tusi o mātai o le tere o tau talanga a Yesu i tusi o le whaamalologa, because e fina ngalo le atua te malolo. You know, e se me le lei fo i le lava le ngalue ai mai le tino. No, e tatau na malolo ina o tātou tino. Ia fai fo i o la po alo tino. Ia fai se me iai, le fo i le o pis le pengo fai a koisi a manga onga. Tātou sa moe le lor menga stress e fai fiau lava. O pālangi kai kausanga ma application. Ia fai fiau sa moa. E le kan kongun menga. Ia o masangi a tātou ia ngalue lava. So e le mala sa moe meo wa mawhanga wenga. Au te fai atu sa moe fina ngalo le atua te malo lo. Po o fai fiau, po o le maria, po o musangale. Ia fai malo lo la ngā wenga. E ma neia fai sa vacation, ia ave lo ainga whawhiathia, ia mwaf ai lo ainga. Your priority, mua le atua, lo na rua lo ainga, ia manau ministry, ia moisi me fai. O foi tula fo ina lo ainga, a wai le fe siri le atua ia te oi lo ainga, i lau e kalesia pa fai orbe fiao, e fe siri po fea le ainga, na vatu ia te oi. In all generation le ia o fix fuka o sanga lo ainga. Ia no vai fo ia u tere fai te au le ngata i lotu fo i lava ola mai ai la mo sa mai si roku so se roku sa mola o tu pulanga e aso la o le loku lava e ngau kere fai te au lotu ia o mai fo i lai tu pulanga i whapena fo leo a matana na ola mai tu pulanga fo nei o a matana malama e tau fai te au o na alu e fai na keisi whapea tu fo i au lotu abel fai te au wha keisi ia pe masinga a koe vacation i kausanga. Ia pule ape o le umi ngā lur. Tele ngā lur whai au vacation. Ia o le malolo inga fo nā. A fo i mai fo i lau whai au ua whaamama venga aku i sau fo i u teren whaalinga ua i roe lau whai au. O te whape atu e whaina sirafia kokele. Sau whai au fo i au ia. Paua i o whai au ele kalangoai i lako kongi. O le pālangi a sau le kalesia, o me mumua fe le kalesia, ia o lo kongi rea ma lo whare ke ngofai msau ka vane. Ia e sau lai se lo Samoa e fe aku oi mea ngā mumua. Ia e mumua kuri oi fe e le kanio e na uloku. But those are real things in life. Mea leo whape aku ai au loku te kia alfa i fi au. Tangata nao le atua lo talo mo oe i le pō, ma le au ma le pō. Oe tangata lotu a e le fia loku a oi ke le loku. A fia alfo vacation, anu e vacation. A fia mfumo whare ma makalau TV. Alfo fia au, ele whapenga. I le mumorko nito mtau puiva, I think of it was Sumaleono. Pa saalo ma whau mumorko nito mtau puiva, mai Paulo, for I am compelled to preach the word. Mai Paulo ele nyaisa o whiwhiringa po so mangaku ua ko fia. I am commissioned. No winga o le whatununga le atua, so sta ngata wala uia le atua ele whai so loto. Mea whai ngā au tangata lotu, mātoi mā whau. Whai mai perfeka o hakai, consider your ways. Yoto mā whau yoto wala. So as us, especially
the church people. I always stand with the Tuito'elau because I understand. You know, I live here for Kalo Kilian. I live here for Ipofialaman, e puli out Nakalo, you know, Bekele Loku Fatia. I matching are the local rate on the Sakas. You know what happened to the church? Neko Fialoxis. I poleale Malulu, Leale, Le Kilo Faamalologa, Tuito'elau, and Fatua, now for Ile, Fafikauli, lying on Tuito'elau, because you think about it. Tuito'elau is the pastor of the church. It's the husband or the wife of the pastor. You know, it's the father of the children, and he has his own problem, his physical. Ole Tagata, le tio foi. Foi mais isso Tuito'elau. Se mafo for mai le o se angel. You know, eu vou ai angel ui aqui ngai foi lá ko. Anyway, tau na mau tau Tagata o le atua. Fia lava I lo tātou tunu o sa mo lo wa o fo yo la ifo I ta umano ia pe maua nei ai la songa fua ia e fa sa mo ave fe au la sa ia e o aku ia so sa ni sa wa umanga fe ingi solo le ki ngalu fi ai ia e fa sa you know our generation tātou ne matua tātou wa ai o tātou tu a fa sa ia mea mo le Tagata o le atua o le fa penga fo ke lo kupulanga aso ei a o tātou la via no la ifa sa mo pe yo me fia na kai ia pe sa me fia wa ta ua ia a o so uma e ave ile umu na fe au ka ole yo o po ya mato I kau longo winga o le ako fil kolo kalo pe lu ako fil kolo ako persami e fia wa la ke fia lo e la rio ave me ai re ka wa e le totasi se ave e ave ke le mangi a moisima pio fia nga ko pulanga ma ko ya sanga o mea nai le mamla mai ko pulanga ya sanga e ke ko pulanga ai me se ko pulanga I fa o ngai mea nga ta te ma fo I tatou ni o mai fa fo ka ko ma fo me nga fai o tatou tua e ma tau tia pe le se kupe pe le a o mea nga fai na kangi fai lo latou fatu tu le atua latou talitonu I le atua soifua ma latou tausi ai Tagata e tau o le au na le atua ia me la le fape atua fai peo favor tausi Tagata o le atua au te va ai lau mata masai ai e mana tua le tio foi fai mai paulo ia u tau mana tua o tau taita anga le foi le atua mo tatou Faamalologa na tau watu ia te on e te lo teimi a tatou matatu mai po anga sala ka ke mafo fo anga sala fo nga oi ma pe pelo ma mulilua fai kaanga me anga ai vai oto o le loto Faamalologa fo le anga sala o le loto palapalai le o se anga sala o le loto ita mo fio le anga sala pe mai Jakopo e lua fa upoiva o le fa I longa Tagata o le anga sala fo you know o le makfa piko na ka le sala fo so much sin so o tatu talo la pa o le tatu talo le un ta proclam o le talo atono fo te mentioning ni si mai a o le telo le mai si la fia ele tu pero fo ya fai mai le tai au ya Yesu le li ke le ka wo waku lo fa tau a sa upu e malo lo e fa penale la ngona le aso ui no le vai atu I ate oe. Ai au te tari tonu. I so se teimi, I so se no fuanga o lo iai oe sa more e whalong mai. Mai e tari tonu ia Yesu e malololo mai. E malolo. Mautu nata watu I ate oe. A umal tātou ta talo I le aso. Ave ese lo mafo fau lo ma. Ai aleluia ma praise the Lord. Usu sau pese whaafetai le Faamalologa o le atu. Although Faamalologa, it doesn't depend on your circumstance, your feelings, or menga mai le kua. The five senses that God has given us, so that we may connect to our world. We don't walk by sight. Paul says, we walk not by sight, but by faith. I lo fatuatua, ma lo fatuatua le atua e Faamalologa o ie e mawai le tali po le alava le ma po o fia foi kau sango e mai
e mawhai e le atua na whaamalologa. Tali tonu i le atua. Utamna e ta pena pena lo loto i le aso nei. Mai mafau po le aluma. Ai a whapeo lo fatu i atu i eiro ni po pila lawa se me ke mwhai. Pe si i mai fo i lo rima, pe whaanolo mai lo rima, pe pa i mai lo rima i le TV po le alawa ni mea ke vai mea. E ta watu ai i le rolangi mai Yesu e te manao e whaamalolo, e apa mai lo rima, apa atu fo i lo rima, ai tafe mai whaamalolonga le atua e ala ia Yesu ke viso lo tātou ari whaama. O le tala le leia Yesu, whai mai, perfecta o Isaia mtapu e lima sumatolu, oi e tali tono, i la mātou upu e tau longa longa atu. Ona whaalava lava ua malolo ai tātou. For his stripes we are healed. Not only our physical healing, but our spiritual healing. Our sins have been forgiven. Ua whaamangaloina aua sala Sauni i lunga o Kalevaria. You know, I ask you to forgive yourself. Wa le sile mei tangata. E whaamangalo ai le atua oe, ai le whaamangalo oe oe. E whaamangalo ai le atua oe, ai le whaamangalo foi oe. E isi o uso ke ushan. Ne aso ne Samoa. Peno foi ya. Ai ai se isi o e ita i ai. Tausanga ma tausanga ma tausanga. Ne aso nei e te whaamangalo ai. E avea lo whaamangaloina ma mea e malolo ai lo tino ma lo ma fau ma mea umalau. I believe in this word. Le upula le atu. A fai e te tantonu lo whaamalolo. A fai wa awe oi whal mai mai e leiro po mai ma kere i loa foi. I believe there's something. And I ask you, focus your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. O le na te ina oe ma whaamaloloina oe ma mua i awala peo tātou wharonoi. O Yesu, ma Yesu, tā lai le tala lei. Turi te moni i loo i ngoa. Whae e o tau rima, whaamalolo mai i loo i ngoa o Yesu lea. E leo loo i ngoa, leo loo i ngoa, leo sa i ngoa sa lotu. A o Yesu. A whae e te fia malolo. Mua. I e tala tonu ia Yesu. O la whai mua tā tala whaotanga. A whai te lei whaolai. A whai te lei whaolai. O lo waso nei. Leale winga o whaolaina. Na sau Yesu e whaolaina le tangata ana sau. Lukas rio vai po se furu vai mai wawa sau le tari o tangata e whaola. Whaola le na oti o ana sau. Mai lava ia atamu ina wanga sala le tangata ua oti tangata umu. E ola le tino a ua oti le nga. Sa iri le ua leiloa. Ina wanga sala le tangata ua sola ma le atua. Sola atamu ma eva o i le atua o whai o la titi tau whai e ufi ufia. O le winga leo tangata. E wanga sala le tangata alu tangata tau whai e whai mea manatu alua i le ola e whaamba. Samoai. E le aise me whai e nimo tangata, e malolo ai tangata, o e mangalo ai tangata, na o le mea na whai e le atua. Na ia whasia le manu, mai mamoe, whaalama lava ai atama e wa alona toto, o lo tātou awala na i le atua e mangalo ai tātou sa. Ia i loa, o le toto Yesu e mangalo ai ona sa. Amen. La whai la tātalo a whai te mana o iai, e talia Yesu lo loto ma Yesu fauta faringa i tolu fa brusfulu o tuatu le pui ma tu i aise fa longo mai lo le o talno atu ya te ol tu spaia a wa o meia na tupu i ona po Yesu o lo tupu pea fa mai le e pelu e sfutolo fa pu e valu a o Yesu ke viso le liwa nothing le soyo. For Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. O io le Yesu whamalolo. A vese mo utaringa mo tangata whai mai o le to eise whamalolo. I want you to know, the same Jesus who said is the same Jesus today. The Holy Spirit, o lo i nei, o ia lavana, o lo i ai Yesu te tonu, lo i ai te mai te tonu, na te whamalolo. Ai mua, a whai te tonu e mai paulo,
Romans 4 pa iwa mas 4 a whai e tau tino lo ngutu le li o Yesu. Ma tari tonu lo loto o to e whaatuina mai Yesu na ye woti. Whaola inai o. Ala whasiri ate o. E te tari tonu na maliu Yesu. I lunga o sa taulo o na aunga sala. Maliu to e tu mai ina i aola o. A whai e tari tonu i ai o whaola ina o. A whai o lo fi nau pera o loto. Rata watu i ate o. E mana o Yesu. Ia e ola i ola e whao. La whata talo whalo lo mai lo ringu. Lo mātou te mai le langi. O umanei no mana waina lo whingalo. O lau upu ne whetalai ai sai al upu al watu lo mutu. E le fo i fua mai e whai al me te whingalo iai. E manuia fo i le mea al watu iai lau. A velo mutu le yaso e whai mo fonga. Tau talangia lau upu le atua. O tau talaina mano whatua tua i ate oe. O oe ou le upu e whaia fo i le me te whinaro iai. E manuia so Samoa o lo whanongo no mai. Le atua e a fioia i se loto o ta tala mai. Uru whale te rua tansua maia o ia fo i ma oe. A wā o lau whetalainga le Yesu. Whaftai lau whaolatanga. Whaolaina so Samoa o lo whanongo longo mai ma sila sila mai. Tari tonu i au whetalainga Yesu. O lo suafa o te whape atuai. Ia whaolaina. So se Samoa o tari tonu. Se ta masetina. Se uso stua fina. Se atali ipo se a fine. O na o Yesu. O te talo ai. Amene. Amene. Amen. Lord. O le a whaitatu talo Faamalologa. Samoa. Pero foi a. Ele na o mai e langone le tino. E ai mai to tono lo loto ma lo mafo. O lo iai le taua. We are fighting a spiritual war. Like I said, the battle that we are now facing, it's not a battle between nations. Yeah, there are physical battle going on. It's not a battle between you and your brother and sister. Ele se taua foi to tono peisa I o taua na lo tupu nei, but that is not the one. O le taua le nei, o le taua a le atua ma Satan. Ma Yesu le Ioannes 4:4 o le ngaoi o Satan. E lai se mea sa waina o Yesau e ngaoi ma wha umatia ma whaleanga mea uma a wau sau i auto ma waila. O lo tau tala Yesu a Satan. Sau e ngaoi se whamanuianga na mai retu retu. Sau e ngaoi se maftanga se ungali I manea. Sau e ngaoi se tino maloloina. So se mea le leia mai le atu ia choe. Sau Satan e ngaoi maua. E ngata I lea sau e ngaoi le upua le atu. So se teime te whalongo ai peo nei asu. A ruenga Satan e mana o ngaoi le upu au nei pa ule le ele le matupu maona. Sa moai mai Yesu a ua o sa. Aiola tine lava Samoa. O la whaita talo Faamalologa. Tani tonu e te malolo I le aso nei. Le alava le mai o iate oe. Aia e iloa le mai la tau. To woi le tau. Yesu e le alo le atu. O lo suafa e malolo ai so se mai. So se Samoa o whaaloaloa mai lo nima. So Samoa fo I o tali tonu I lau Faamalologa. Tali tonu I lau o fionga le atua. O te vala watu I ate o I lo suafa e malolo ai se kensa, e malolo ai se mai fatu, e malolo ai se toto mawalunga, e malolo ai se suka, e malolo ai se tutuli, e malolo ai se tawaso, mai mata mai talinga o te whape atu, I a nganga o mai umai o mai fafo. Ai mai se mai o loto whamawalunga, mai o le loto palpalale, mai o le itaita ngofie, mai o le whaaleanga o leisi leisi, o le mai o le whamangalo le atua. O mai uma te sila fia, so se tangata o whalolo mai no na rima le atua e o mai, na te le iloa Yesu whamalolo, I lo suafa Yesu o vala watuai. Whawhetai lau whamalolonga, o utari tonu e whamaloloina, o na o Yesu, I lovi inga nei maso uma e whamamau,
whaamabau lava. Amene, amene, amene. Whamanuia le tua ia te oia whai fwoi e maua se whaamalolonga manei fwoi lo wala mai lua o iwa, 5 ono, walu tasi o lua. 209-596-8102. Whamanuia le tua ia te oia o au Sauni Tuito'elau ia malo so atau o Tamas Masani ai whaftai le tua i manuia Samoa, manuia lo fafu malo fale o na swafa Yesu. Amen. Amen.